lột xem thế màu ăn đồ không vậy lột chuông em chuông Oleh kepulauan Golden Jubilee Organizing Chairman Evan Islam Hingmoya Oma anin hena changhan kanin buat saya sang pu tengah chadon ini. Hello, Oma hey. Ramthar local PYD kan kum samwana Golden Jubilee log dolen kan Inbuatsaihna at 3 min kan soi 3 de takanga tang ni som ni pati kumatang khan fundraising committee dinin sum kan to ka ba kan la thau tang thanga chuan ni kum sang ni som ni pali June tha khan organizing committee de kan handina chuan organizing committee hnuai hian sub committee sang te po kan dina ati chuan hei sub committee pakhat Royal Committee ten voina hian kan Golden Jubilee kan lom la turata na pong kan hantala jang kan Jubilee lom la turata na hian hok kan tal don boka tin arsa te kan siam don boka chu baka chuan kan thei angin chapnai te po chi sang kan han siam dona chuan voina ama satan pong kan hantala hei kan thanglama hian tuna hian an pui me kan chu kan phala dan tang pui chu ni e Golden Jubilee Monument Subcommittee Secretary General Jelal Pek Rua kapulaihan na ding meka anin buat sa dan lazota. Ini Monument Subcommittee ta hian kanin buat sa dan tang puchai kan chairman hi aboye be wak ka chairman nen tau hian kan omani maya thotan lamkhan kan monument hi bel tu hi kan walama chuan nimin lama hang kan bel thaya hei voina nimin lama kan bela frame te kan han siamania voila ba hian rong te kan hoya a hon na tur puan zar tu te hi kan siam tir me kan ya tlai lama chuan kan peifel sei turangai la hei kan la nok noi mai ni chu jong chu kan in bo sei dan tang pui chun ye ti jong kha kan hon man te ne kan lo me